Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus Imran Pasir. Imran Pasir ke pegalun hi cerape ya. Imran. Sebelum engkau bicarakan labu syik ni kayak cerape, terlebih dahulu Imran Pasir cerminkanlah dirimu, wajahmu di kubang si Gogo. Okey Imran Pasir? Nak dengar Imran Pasir? Oh kakak. Kah yang pah nak pah tertempa ke nak timang pikiran ke nak timang anu mata mahan tharuk ka mata tharuk akai tharuk ate buduk ate kebruk kah Imran Pasir nyo sengaja long nak pakai baje dikedro ke Imran Pasir kedro ke videonyo ditujukan. Okey Imran Pasir lain rowek ke begah buci hi cerapai buci cukup ganteng padahal. Cukup ramai orang pegah buci hi awak Afghanistan, hi Pakistan, hi Arab, hi India. Masakah kajak pegah kau buci hi cerapai? Cobalah fikir, think about it, bro. Okay, when you say that shit thing to me, you have to think about yourself first. Alright? Okay, Imran. Imran, Mr. Mata Saruk, yang akai saruk ate budok, aku. Hawa lun memang lun kena debat dengan kah yang lun kalau lun add Facebook draw ke hai Imran Pasir. Katulung konfirmasi sihat mahan tak debat tiga buat video live ini. Kunu kalon ohna kepandaian kah Imran Pasir. Alright? Tiba Imran Pasir. Kapakat kru ke berame kapakat pang lima ke sampai si Gogo kapagak video live dengan lun. Nak lun debat dengan guru awak kah, nak lun debat dengan pang lima awak kah. Nyo Abu Syik pegawa kon room lain. Abu Syik nyo kon penakut dan kon pengecut. Dan di saat Abu Syik membicarakan sesuatu, semua akan Abu Syik pertanggungjawabkan. Najilah Imran. Maka Imran segolong ka khun kelon hi cerapai, segolong ka khun kelon hi athe. Maka kasmike le Imran. Baik semudah tat bak kapu cerapai lun, semudah tat kapu athe lun. Padahal wajah lagi bui puak teng ke hai Imran hai. Hana ke depu dro, hana ka sadari di saat otek ke pegah haba, otek ka khun kelun macam bago, otek ka fitnah kelun macam bago. Yang ke pegah video taboh, kamat kitab suci Al-Quran, bulagi lun mat kitab suci Al-Quran, lun musumpah. Menyuka hana agam gentleman dengan karena Allah dan menyuka merasa dro ke urung bila ulama katulung laksanakan tiat belagi lun pegahnya Imran Pasir. Kau ji benar Imran? Imran? Oh kata Imran Pasir. Hawa lun kena debat dengan ji. Hawa lun kena pegah haba dengan ji. Tapi bu mate mai hajit telefon lun kena. Bu mate mama di handi jit debat dengan lun secara muslihat. Karena ji hanai tong pegah haba. Karena bangai ji sok-sok panitia. Sok-sok panitia dalam partai PA nyan. Maka ji dibela. Dibila kanot bu baik bekah kanot bu. Maka dibila dipertahankan awak partai PA. Dipertahankan Diji Malik Mahmud, dipertahankan Diji Muzakir Manaf dan anggota-anggota hewan lain. Maka di saat watel lon temanyong hana solusi sama sekalipun. Hat anak muda menyulaginya Imran Pasir. Lain urobek kayak pegah-pegah draw ke anggota agam. Imran Pasir. Lain urobek kayak pegah-pegah draw ke sidro pahlawan perjuangan Aceh Merdeka. Lun kon gam. Lun suaka politik. Tapi gam awak kahnya nasional. Gam lun di sini internasional Imran Pasir. Baik kepikir di kahiban. Lun hana lun mob. Di saat lun mob, abih ke awak kah bandum. Baik kapa hebat-hebat draw ke ngon Abu Syik. Nyo Abu Syik pegah apa? Bijeh lawung. Bijeh asli lawung darah Aceh. Hana mujampu ngon i baning lain hana. Asli darah Aceh. Napu hati ke Imran? Mata gila kakeker anak mata gila supaya terang ke kalau Abu Syik pun nahi saya pun nahi cerapai pun nahi bui. Kau pakai kacamata menyuhana kacamata, lun kirim kacamata ke kah tabuh yang lagak. Yang spesial lun kirim ke kah kacamata tabuh. Gimana Imran? Najilah lung pegah apa? Bu jentel becut katanya orang agam. Baik jentel tempe kajak pakai. Gerentak sambai kayak pakai. Han lagot kena bak lon. Yang kepegah ka kena jak kirim ka kena you jak lacak lon kena di sino di Kanada. Go ahead buddy. Send your intelligence to me, okay?
Kakirim intelijen ayu kuno bak lon bujai berame jangankan intelijen presiden lah nak tilah wak kahjit kabar kuno bak lon. Nak kututah perut dililun. Baik ke kibar nyo busi pegah abang kon lain kon pengecut dan kon penakut. Kon pengecut busi nyo. Nan asli Musliadi Muhammad Jalil. Kon pengecut. Andai saja lon pengecut, lon penakut, maka han lon kejut pegah abah, han lon kejut pamerkan wajah draw. Wajah asli, maka lon kon bijeh pengecut. Lon kon bijeh pengecut Imran Mertua. Hai Imran. Pokoknya menunggu hai Imran, hai yang khusus kekah tegai supaya draw ke nonton na busi. Okey Imran, nonton na busi tiga-go. Nak kutakat ke bak dengkura ke. Kak pu haya draw ke gam-gam draw ke ngelon. Nama oban pi. Pu gam-gam pukul mo. Perute pancuri 7 dung perute awak pajuh lonte di medan dung awak kah yang puah nak lon depu. Kapre dua rotu yang video porno kah yang kamu lonte ngon nino medan. Upamerkan ke. Ramai tak termasuk adulon nan siadi laweng yan. Siadi laweng yang dijihnya di pacaran dengan si Martini lon depu bandung kon hana lon depu. Lon siasat menyawak kah bandung yan. Baik ke coba-coba kak hebat-hebat draw ke dengan orang lain bak-bak nu mayak merah je kak hebat-hebat draw ke. Lon internasional you know. Nek gam ku lawan. Toh nek gam yang kaji ke pengkhianat lon lawan. Putukah lam cerapai wuk peng, cerapai wuk sen. Yang sang kam pep dan kemenang Jokowi yang ketulung pegah tiap bak mentakir manaf, bak haram jadah laknat tilah kan. Kayu jaik lam ugle kemenang Jokowi. Baik haba mentong yang naraya. Menyuhana kae awak kah ugle? Kamu yang ugle, kamu yang sama awakah, kamu yang pemate awakah Bandung. Baik kekah bagiban krak abusi yang raja krak. Kiban, najilah Imran. Haram jadah kilo. Muka lagi bui ke kah Imran hai. Hana kasadari dro ke. Kapip lom sabe kapip lom. Maka putih-putih ke bak bibi debiet. Karena doi sabe yang tinggal sisa kemarin. Yang sisa kemarin yang kapip sabe ya. Mutipek bak bibi ke. Kak busi no bibi busi ke bak. Hana mupu pegah ka dudulung yang kengken nikah Imran Pasai bangai ke krak bangai. Hana kasih mikir dengan ule yang jenius. Kapake pikiran yang carong becut. Baik bangai klo, te kepegah apa? Lagi urung ran bihana obat. Alah, Imran Pasai ya. Alah, pokoknya menyemenan Imran Pasai semoga bermanfaat kekah. Bicarong bacu ketanyot. Bicarong getanyo bacu cara semikir. Yang nikah ke dalam bingkai Bu Pertiwi hati hana kasadari dro kementong Imran. Hana kasadari dro kena uzubillah min zalik. Awak kah setuju kau wajib tapoh. Kau wajib tapoh. Awak PA-nya kau wajib tak sama di Bumo Aceh yang setuju kon tahina, kon tak caci maki, kon tak tenak, tapi kau wajib tapoh. Pengkhianatnya menyuruh dalam kitab suci Al-Quran cigiopoh. Han gebi biarkan karena menular urung-urung lain tengok. Menyuruh biarkan perti pengkhianat bangsa Aceh. Menyuruh biarkan awakkah mereja lela tuh Bumo Aceh, maka hancur akidah bangsa Aceh. Dan abeh ka perusak bangsa Aceh dengan sabai. Yang pertamong sabai perti awakkah sit. Kongop. Yang pertamong sabai di Sinan, di Aceh, di Seramo Mekah, awak partai PA, awak partai PNA. Awakkah bersekutu dengan polisi laknatullah dan dengan tentera-tentera laknatullah awakkah bersekutu. Awakkah yang pertamong yang pancur bangsa Aceh kon but orang lain, kon but Jawa. Hana tuh bangsa lain yang perusak akidah bangsa Aceh. Namun but awakkah binatang palih gila. But awakkah kerana but awakkah lebih bejat daripada kafir laknatullah. Pu Islam munafik awakkah wa badum. Urung kabeh murtad. Maka lun pu kafir awakkah ke. Lun pu kafir awakkah. Hana desa menyolon desa dengan Allah lun yang bertanggungjawab ni ba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maka lon pegahnya Bandung kenyataan awakkah perite bijeh pang kibang bijeh lamit Jawa jino yang kamu raja lela tuh pintu penguasa dalam bidang pemerintahan tahut berhala. Yang kau ingat Kasima Imran. Kasima ilong ku relax tagai bak ku dua santai gedro nak cukup berak ku relax gedro ku.
Si gogo ku live video ke nyok tena awak kah Bandung. Pi awak kah hana kata dari drog. Hana male ke. Panai male tu mau urat. Kaputuh urat male ke dum. Kaputuh kabeh putuh urat male ke hai Imran Pathe hai Imran Athe ya. Ha? Kabeh putuh urat male awak kah. Jadi hana pat le didu kata male ya. Kata male nyan hana pat le didu ba awak kah. Maka pada sambung urat male nyan balik. Urung menyo hana male ya, hana leiman. Hana leiman urung yang hana male urung hana iman le. Yang contoh-contoh ji lagi-lagi awak kah. Leuh kapubut but kezaliman, ha? Dan leuh kebiarkan bangsa ke dengan hancur akidah. Hana kasadari. Nyo kapreh dua orang tu ubena ulama-ulama zalim, lon sebut nan dua orang tu. Kapreh mentong. Ha? Preh mentong. Nyo golom absi mulai di saat absi mulai dong bekong. Ha? Dong bekong. Usut tilua ke ubena ke yang zalim kusut tilua. Lon tepu awak kah baik bekah kanot bu ke Bandung. Baik bekah kanot bu maka awak kah pertahankan kanot bu. Di saat kanot bu nyan berarti hana bekah awak kah bertahan hidup. Kan? Yang sebetulnya benar kata sadari hai Imran Athe ya. Hai Imran Athe mata saruk. Ha? Kasadari becut. Benar kasadari becut. Bumu Aceh nyan, bumu hasil melimpah. Ha? Yang sebetulnya urang Aceh tugas ge kaun kerja. Tugas urang Aceh ibadah sagai. Dikarenakan pakon, dikarenakan nanggro seramuh Mekah nyan, nanggro pusaka yang paling kaya. Ibadah sagai. Ino pu ta ibadah mati. Rotoh ta ibadah. But ke menjajah. But ke jajah tu bangsa Aceh, ke jajah tu bangsa Lon. Jadi hana sempat di saat bangsa Aceh minta rezeki awak kah pi ke jajah. Kakam taboh dua ke dengan satpol. Yang satpol nyan so biaya satpol nyan yang kali let bangsa Aceh minta rezeki bineh jalan. Pu pasai satpol nyan. Ha? Pu pasai berte ase satpol nyan dilet bangsa Aceh minta rezeki. Ha? So yang bimbing awak nyan, so yang bayi awak satpol nyan. Ha? Menyapulai baik kalit bangsa Aceh maka kayu puka perusahaan. Kabi kerja ke bangsa Aceh kepegah Bak Timalik Mahmud dan kepegah Bak Simzakin Manaf laknat tilahnya kayu puka perusahaan, kayu puka PT berangkapu supaya nak kerja bangsa Aceh baik dia minta rezeki bineh jalan, watai minta rezeki bineh jalan lagi nyan ka alit lewat kah binatang. Awakkah bersekutu dengan kafir laknat tilah berhala Pancasila. Nama form Imran. Nama form puhana Imran Pathe. Yang ketolong sampaikan dia buat mualim laknat tilahkah yang kenong penyakit darah mameh ya. Ketolong bersampo dia. Yang Timalik Mahmud lom. Ketolong bersampo si ada bak ji. Baik ke tengah mentong, baik bumadang ngempeng gaji 2 juta leh juta di bulan. Ha? Urang Aceh, tugas urang Aceh ibadah. Tugas urang Aceh kaun kerja, tugas urang Aceh ibadah. Hasil bumu Aceh tajuk ke kafe, tajuk ke kelola, tajuk tak pejuh hasil mentong. Kamu ho? Ha? Nyo hasil bumu Aceh dum melimpah tapi kajuk ke awak Jawa. Kajuk ke awak Jawa, awak kah kepejuh tu minyak. Minyak yang ibi ke awak kah nyan yang kepejuh nyan, perdana otsus nyan minyak Bandung mah. Minyak. Kon asal bumu Aceh yang dijuk. Menyo dijuk asal bumu Aceh, maka keseluruhan bangsa Aceh ibadah sagai but. Gaji lebih rakyat gaji urang kafe yang di luar Nanggro. Ha? Ketimbang gaji bangsa Aceh. Tapi hana kasadari do ke Imran Pathe, hana kasemikir, hana leluasan uleh ke bacut. Pun nasi kula kah Imran. Nasi kula pun hana lon hana sikula. Lon kon urung sikula tinggi dan kon urung ilmiah yang tinggi sit. Hana. Cuma lon tupu. Lon tupu tak ti politik awak kah yang perute keledai berhala dung. Lon tupu Bandung perbuatan zalim awak kah yang. Nyokonyo yang pulai lon pesampo awak kah Imran Pathe yang mata saruk. Akai sigo saruk, ate ke yang kabro, kapelih ate ke bacut Imran Pathe kapelih ate ke bacut supaya muslihat, supaya bermanfaat ke bangsa Aceh, keseluruhan bangsa Aceh ba Bandung. Nyokonyo yang pulai lum sampo terima kasih wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nanti atu lum video leh, menyohana tenang ate ke Kah Imran.